Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u još jedan podcast Da vam kažem. U Kovinu, kao i u svakom mestu s dugom i živopisnom istorijom, izgled terena nije samo mapa. On je deo svakodnevnog jezika. Malo je Kovinaca koji u govoru nisu koristili specifične tačke kod Bele lađe, kod Čikljana, Majmunsko ostrvo ili Surtuk. Kovin je nastao na trougaonoj lesnoj zaravni, podlozi karakterističnoj za ovo područje. Les je podložan vetru, pa oblik tla zavisi od košave. Strana izložena vetru ima blaži nagib, dok je zaklonjena strana stramija. Istočna strana, od Srpske ulice nagore, blago se penje. Silazak ka Proleterskoj ulici, međutim, veoma je strm. U staro doba to je bio veliki izazov. Zato su pravljeni useci, prokopi, da se uspon ublaži. Najpoznatiji bio je Veliki prokop, koji je povezivao Srpsku ulicu sa Gornjim trgom kod Zmajeve škole. Omogućavao je kolima i zapregama da lakše savladaju visinsku razliku. Zatrpan je krajem 70. godina, kada je nestao i stari sud i kada su zaprege zamenila motorna vozila. Nedaleko odatle nalazi se drugi usek, isključivo pešački, Kovincima dobro poznat kao Surduk. Nastao je na prirodnim lesnim formacijama, ali je zahtevao mnogo ljudskog rada. Povezivao je niži i viši deo grada. Sam naziv Surduk potiče od turske reči i svedoči o dugoj istoriji i jezičkim slojevima. Kovin je bio pod vlašću Osmanskog carstva od 1551. do 1716. godine. Toponimi poput Surduka ostali su kao trag tog vremena. Useci nisu služili samo za transport. Budući da je rimski kastrum bio na južnoj, strmoj strani, prokopi na severu imali su i odbrambenu ulogu. Surduk je bio važna tačka i na vojnoj mapi Kovina. Da vam kažem, generacije su ga pamtile po vratima, ulazu iz glavne ulice ka Srpskoj crkvi i Srpskoj ulici. Sa leve strane stajala je zgrada pivare, a s desne prodavnica obuće i gumenih proizvoda Borovo. Borovo je bila posebna radnja sa mirisom gume, u njoj je bilo svega, obuće, opanaka, čizama, gumenih kaiševa za mašine. Najviše pamtim jeftine patike, gornji deo pleten kao čarapa, a donji gumeni džonovi potkrpe. Kada bi se patike pohabale, gornji deo bi se oparao i ponovo ispleo, a u Borovu bi se kupile nove potkrpe. Na levoj strani zgrada popularne pivare, koja zapravo i nije bila to, već distributivni centar za vino i pivo Vajfertove pivare. Fasada je nosila natpise na mađarskom, rumunskom, srpskom i nemačkom. Višejezična fasada bila je više od reklame. Bilo je svjedočanstvo multietničkog Kovina. Moj deda, trgovac majstor, radio je u takvom okruženju. Govorio je mađarski, rumunski, nemački i srpski. Profesionalizam koji je danas izbledeo. Ne tako davno, Surduk, ulica 7. jula, dobio je novo lice. Rekonstruisan je i pretvoren u pešačku zonu koja spaja Srpsku ulicu, hram Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila i trgovinski centar grada. Arhitektonski prilično uniformno, ali uklopljeno u pešačku zonu sa detaljima poput visećih kišobrana. Eklektički pokušaj, samo šteta što nije potrajao. Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.